Nažalost, nema. Dobro, fino se čujemo. A jebi ga! Znaš kako, moramo da upalimo malo live, da popričamo iz druge strane, pošto nije u redu da samo jedna strana bude ispričana. Strana koja bi jako voljela da ima nešto loše protiv mene, ali nažalost nema, jebi ga. Ti si, druže, o Ćaletu govorim, izbrisao sam ove storije s Instagrama, ali vjerujem da ste ih već vas 15.000 skinulo i Balkan Alert mi se javio, pitao me šta je bilo, vjerovatno i njegova priča izlazi. Evo vidiš, dobro si rekla, 2200 ljudi gleda. Jer završena je prva verzija priče, znaš, ova verzija, ova uvrijeđena strana, ova... Neću psovati, nema potrebe, ispsovao sam se na storijima, ali obrisao sam storije pošto jebi ga kratko traju pa ne mogu vam ispričati sve. Znate, kratko traju. Gospodin uvaženi Ćale, koji je radio humanitarnu akciju za Nikolinu, koju treba za operaciju. Gospodin Ćale je perfektan majstor za pljuvanje pa lizanje. Znaš, on ti je čovjek koji ti prvo onako stavi ti ga, znaš, iz okola ti ga stavi, pa onda ono malo izgleta, znaš, pošto on majstor za interijere, malo zna da izgleta, da to finišira, da to uljepša, znaš, da to ne izgleda kao da ti je stavio. Čovjek upoređuje humanitarne akcije. Čovjek glumi Boga. Čovjek je malo prije rekao da mu je žao mog djeteta. Njemu je žao. Ali fora, meni je samo nejasno kako se uvijek ovako potrefi da ispada kontra. Znaš, njemu je žao mog djeteta, ali u stvari meni ima biti razloga žao njegovog djeteta. Muđe. Pošto je Muđa 100% čist lik. Ekstra lik, pravi youtuber, ne radi za pare, snima što voli i krenuje i tako dalje. Znači to je činjenica, to je 100% tako. Međutim, YouTube je uvijek bio za Ćaleta biznis. Znaš, jedno mjesto gdje mogu da se zgrnu ogromne pare. I onda je počeo da forsira i svog sina. Znaš, kad je vidio da je to mjesto koje prati 1.000.000, ajmo reći 800.000 djece i 100.000 tinejdžera i 100.000 starih ljudi, evo rećemo tako buba. Onda je on vidio da je to mjesto, znaš, gdje mogu da se uzmu ogromne pare, pa je počeo da forsira Muđu za neke stvari. Počeo je da mu zabranjuje neke stvari, počeo je da radi neke stvari u Muđinom životu koji su ogroman problem, ali dobro, ajde, ja nisam takav lik da me zanima njihova porodica. I na kraju krajeva, pazi kako je rekao, ja imam od tebi jednu stvar i ja sam automatski znao šta je. Znao sam šta je, pošto to meni nije problem, ali bi on volio da mi je problem. Tvoj najveći problem, gospodine Ćale, je što ti nemaš ništa protiv mene loše. Nemaš šta da kažeš loše, jer znaš ko sam. Znaš šta smo pričali na Skype-u i dobro smo se upoznali. I ti perfektno znaš ko sam ja i kakva sam ja osoba. E sad je tvoj problem što bi ti volio da imaš nešto protiv mene. Da to izneseš. Znaš, volio bi ti nešto da meni onako obori kanal, da me ubije. Ja znam koliko bi viditi se, ćela ti se oznojila od huje. Ja ne znam kako si izdržao. Pa preskače, pa kako bi tu u što gorem izdanju iznio, pa kao ne može da se sjeti. Znaš, on ne može da se sjeti, a bukvalno, ja sam, kaže, sve to probao, teško, nema šta ja nisam probao, ja sam sve probao. Ja gledam u frajere. Majstore, što si to probao, jer sam ti upravo objasnio zašto sam ja i šta sam. A evo sad ću da objasnim i ovdje na live, pošto to mene nije ni najmanji problem. Jer je to zapravo ono što sam stvarno ja. Ja imam u životu nekoliko prijatelja, pravo dobrih. Usput pozdrav za 5140 ljudi koji prate. Ja imam u životu par prijatelja jako dobrih s kojim se družim stalno i to su dobri momci, jako dobri momci. Međutim, jedan onako mi je malo bio krnjav. Ne znam kako bi to objasnio, nije mi baš bilo u društvu s njim onako lagodno, zbog čega. Nećemo naravno imenovati
taj čovjek je koristio ekstazi. To su te tablete. I svaki put kad smo u priči, nekad su teme porodica, nekad su teme ovo što ja radim na YouTube-u, nekad je tema religija, zavisi kako nas zapadne, ali uvijek sjedimo na kafi po 3, 4, 5 sati. I meni je uvijek smetalo što taj čovjek koristi to. Jer to je loše. To svi znamo da je loše, to je ilegalno, to je zabranjeno, ali nisam znao kako da mu kažem. Jer problem je što ako ja nemam položen vozački ispit, ja ne mogu da kritikujem nekog ko zna da vozi auto. Znaš, on ima položen vozački, on zna saobraćajna pravila. Ja ne mogu bez vozačkog ispita da ga kritikujem kako da vozi ili ne vozi. Meni je to smetalo.